Oke, selamat pagi pemirsa Sangan ATV. Ya, kembali lagi bersama Sangan ATV hari ini dalam rangka upacara pemakaman atau ramusola dari almarhumah Elizabeth di Tokalosi Swaya. Oke, kita langsung saja. Ladi patengka ladi kakumbaya mo inde tengkana ada pakadanan todolota di gua mak kerudusan padolotio mai toki gua mekatabekan lakote mai pantaran na tongkonan lain pengelolaan na isungan pak kalandoa lago mintu anggan nalindo na bulan barrena Allah mintu pekapuangan kimas soranasa tabi lago olona ke may pa kutanan nada pa paelian sangka angga toron to paringi lante nalili parang disuaya mekatabi kan lago anggan na to si kambi tutungan dia to si loloan nanangan wasulu-sulu Meniram. dia marorongan tama bamba na suruga nanangan wasulu-sulu tama betondokan to mainda Bapak Pendeta si sola majelisna pakana dia may pira-pira papeka alukan tuma yuren at tutotemo tabir orona tokon patokona lembang pose tarapang tondo genteran tomak parenta maka lima nalako oromala dina puang kapara lembang si sola mintu deme tomak parenta domai madona seroko madungan tabi kita mintu mas sorana sang siman angkama ini iko amelong ke marik pigi makdok ko yuluto tanay na makdok ko langar pigi lami palakollo reki pigi lami kulambu bamba pinawa den nasew pak namanda palakollong kadintin kulambu bamba pinawanta di gua me palakollong ki lako ada na pondoko tengko nenek mangan nasangka na pamangka salaga todoro lentenan panikuan me balakolong ki lako ada na tongkonan layu palelean na esungan pak kalandoan tutonto ti pemporiam mandak lan petua tangga ti pamarra pamakibintin lan pangaluntian rara pakana ada dian nabatu silambi di sedan karangan siratuan lamai tongkonan napa lalan namai tongkonan dulang tongkonan buntu tongkonan suaya tongkonan solo maka lima na tasipa tangga tapi palakolong ada tempon dio mai kak nanti pautok na si pori te padang disuaya kung kakak ki patang di kalekau sapaki tondon to batangta kita toda diundi kumuatan kita pabua kak kasalena tan kita pabalimbing kaluak temayada nenek mangan nasangka todore lentenan panikuan ampuna denni manita kamalingi denni manita kakumangai takua masora nasab kumua ia tuada tanga malute di sanga kumama pakiro sangadin na ya tuada malute mabomba
mak bakalolo. Susiduka tolak kita masoranasa. Untuk roy kita tondok dikasih datu dayanan dikatan ke ampulemba. Bandang siranna pandan numpalawanna belanna yate padang disuai. Na toroi dak dua tongkonan napak. Tongkonan dulang tongkonan suai. Sidim na. La biraka. Kumua na toroi. Liang batun na mengkapuangan na puang dolo. Nae sungi tarong komaliakna datun na sangalma tontong tasipa tontong tangga lalu allo katuanta apa na tandai ada naisan temei disala la bina todolota kumua yate kita toda diundi makamba miki umpo aluk na puang Yesu aluk kasaranian Kaya non-muslim. dadi tak mora sengak na tak mora lain latapak palidan ni latapak patuarai lanteteng kana sangka ma allo totemo sitaru na dukato kita yang pasanda malambi kikang kana patung kapadete kumalai tandai rakadako mamali manito mangkambi napasiduk kudu kipang kambi na marea ki matangking ki lapada bukur ki kata may patuan maapenduan na to dengki mani toro kata dia maling saling koilalan nademi ki paruru batu nampak itu apa tak dia to tator si pasulian den duka ki mani ma ina watang maluan lalendu tamati ada nakatongkolan launa latang tok doma puta lau pemambi tanggapan tabatu den ni manitola rampo boko den manitola say beloko nasayuba tang todolota susiduka tokumua den ni manito may bundang maknana den ni manito may apimangau lanto soyo tangala tadese tangala tapaduku inde tiada taruno 60 susidu kato nabi pogau dako kedako tu ibadah waktu kami nombang lata sipa lata enggak tak talamare oleh pasang kemat ibadah ki Ada ke Tenong Siap. Silaga nanti sore. mengalami Kurang waktu mendedek tontong tangga pasti ada. jadi mayang tu dia para golong pe kulambu lomba penau na dolo na tapatengka olo malabi na tomatuan tapapa pendeta tabi nanta idolo lan pas sambayan Iya kalau dometa patengka tu sara tu si ketenang palupuni batang rabuk na Indo atau nenek tapakaworo tu temote minta makilan mak karuk dusan tapi tak dapat tinduan lang kalau malabi na pumatua te sara bisa dari situ rupa purenda sela ko arlo satu ini solanasang kumpulupuni batang rabuk na Indo atau nenek tapakaworo tamat sembayang uang matu ambil do suruga uang namintu katuang ki rampokan penuran katuang ki langan olo malabi mi lantang ngalo to temo belan na laki po sara melo mote sara tu si tetena umpalumpun mi batang rabuk na Indo atau nenek
ipakaboro sa ipakaboro ka. Ulendui sara ma karudusan lan Allah to temo. Yemo to pun ki sorangan bintu kakuan langan kolong malaki. Selamat siang. Mintu anak ampo siya mintu para puan tumajoren lan Allah to temo. Sa lan kalingkan larampo lan inay inde te. Kamuduga opuang laung tundui solanasa. Naurungan bisa rampo milo. Tote mote opuang laki posara mutusara. Bengkan kamu watangan, bengkan kami sabina. Na idesara laki posara. Inang mendadi kamakotoran sia mendadi bukti kumua yate anak kampo inang nakamali ya tunene seindo tumpakaboro ini. Pintu nasara yate kisarongan langan kolong malabini ulendui anak tunggamu yang matupon ki pungesu punglanin katuan ki. Amin. Iya, saya nyamai kematian takwa aku semangat aku Bapak Pendeta. Kita atau kita keluarga kita tondok labina Tomangura talangam ke tangana sondong mi popeng nulusal ke indo do batu nenek naman kato kumbati bati kalau tulang patingin apa mi talimbung ini badong-badong dapat di badong kita mi popeng nulusal Tomangura apa tau di badong dari talangam. Dia meniping. Dan hindi na luto sa meniping dia. Laro mo. Kan na seperti itu gini na. Ano ba to? Idolo. Bangke. Ano sorong irek ke dolo? Ang kaya itu may sorong ulit. Oh, kami. Kira-kira ke konten, nelite kursi daw. Dan kursi. Ber mo to. Mana ko sa susunod? Pamanan to rin dyan yun. Kaya pa to? Yaro to. Manilay pa ba do rin? Kita rin sa'yo. Nandungan ko. Dia pala sa silangan ni Dalot eh. Mami. Gaso-gaso. Dalas na. Mamale mati. Mati deh. Satu hati ka. Tiro itu. May palolo sidi. Pelor ka. Namanya katanya ano. Bisa beribu kada itu. Tapi ditaruh saya. Tarik tututunan sini. Kano lang yung tolo la. Wana luna. Ya. Kasi pangke na. Makan nate ya. Hanggang natutupan ka na. Turun sini. Bangke to kung mga Hindi na. ide na. Bangke. Mano malapig yung itulunan na.
Solar day, kumalina sa ngamuya. Jatuh yo siki. Iya ya dak. Ya ya. Ah, natar ke. Salam dari Sukro. Oke. Sarjanto Sedi. Iya, nah, ya ketemu dulu. Iya. Betul dulu teman teman. Tadi anti dah. Oh. Ya, cocok tuh membawa itu orang daripada di Dhaka. Baru tau jadi. Ya minyak batu lah. Iya. Io quando moto male kayak di kolim belok ke kanan yang nanti
kabar baik. Mana bos? Sudah di rumah. Ada rumah. Mama saja. Nah, Oke. Ini dia. Apa tuh? Apa anda tahu? Apa anda tahu? Langkah. Kamu kok mengirim lagu? Oh sudah. Satu pisah dulu. Apa? Ini. Nampak ada itu ini nak klaim. Ini otomatis shooting di kodam shooting. Lure. Mantap lure. Dengar. Dia share. Dia orang tu tuan. Dengar, lambat kita minum dulu. Malah kau komandan itu. Iya, apa apa? Malah nggak shootingnya. Aku. Kalau kau bos ni tak akan nak sampai. Tengok. Assalamualaikum Iko Naseng, salam dari Toraja Barat. Oke, mari simbol. Weh. Nakot deh mereka. Tangga. Konten kreator. Ini konten kreator itu ada. Di konten kreator itu. Hindi oleh. Hello. Aduh.
Pag pinabalik pititi o ano daw. Maaf kabisado tapi owner dari Mama Jane. Halo. Salam interaksi. Salam interaksi dari Salam interaksi juga. Tapi ada namanya. Serius nak? Selamat dari Mamasa bosku. Oke. Salam sama cewek-cewek saya. Oke, Pici, Tony. Nah, ini orang sudah mau siap-siap makan siang. Sudah disiapkan. Semangat perantau. Oke. Kita lagi di dapur umum. Ya. Ya. Jam tangan
Dito lang. Marandang. Ayan pa yun. Gusto ni Juan, nila yun. Kasi nila yun. Nabi ang kaman, namira lang ko na... Kayo na. Oy, Baki! Yes, sir. Utan lang isa. Ito ay magtutan. Kasi ito ito yun. Oh, iya. Kamu mula. Halo bosku. Halo juga. Sanggala TV ya? Sanggala TV. Sanggala TV nih. Woi mantap. Eksis terus Sanggala TV. Eksis terus. Luar biasa. Yo. Mantap. Oh juga. Saya kasih lama-lama. Iya ya. Kasih lama-lama, tanya kita belakang akan tim. Oke. Sanggala TV memang oke. Oke, Sama mantap. dengan RCTI. Ini puannya nih dari Parepare. Parepare. Ya, lalu kami tadi bersegalama batang kereta di Konde Soloi. Kita dapat duluan sama sambayang.
matu ambek do surga wang namin tu katuang ki makuri sumangan makuri parayakan langat olo malabi imi tannya berlanat e kamatian tapi sangadinna inang mirinding pala kan semi susulangkan solanasan ni paabengan kamatotoran labubatan di Kaleki narungan ni bisa lendok ki pusara makarudusan tote mote opuang laki pasikalama batang di Kaleki tukan di Surabaya tu nabasa dia anak si Ampo si Araku pasake kan soranasa opo narungan paulu tu kamatotoran lakukan soranasa pasake duka ite anak Ampo si Araku talang kupasedekan dia ite narungan ni ite nabilang kaguduran dan katuan Dr. Mutariko pakamasik pakamoro domi olo malabi pintu nasara na dikusara sila kalau satu pun di sorungan lantan olo malabi pasake itu perintaki lantai tunduk otuan pasake te batipuan siya karengnya siya indo siya pemamura pasake majelis gerejami narungan bisa sifat karamilo Umpusar itu si tete mampu matan na Indo atau nenek kita kabur. Pasal itu tuh mangga umpusar kandiyate si tonton kau pasal itu minggu pembunuhan kilayani opon pembunuhan ni nabila kebunuhan dan katuna tapi tonton utari pada masih kabur kembali malabi. Ini pala bukan opon si karuna lansara lagi mulai dan kalau ketemu siapa gari itu pusat akudan di tapi makan sampai yang oleh anak tunggamu yang matupon di pulis mengambil katuan. Amin. Pak, nomor komen itu Pak? Tero ko sa lorang na. Antayo eh. Itu motor. Motor na. Mati palong ba na ro ko. Saya mo. Dapat cumat. Yo, gede. Kalau kami langsung. Tak ada daun. Hindi orang lang na. Lagi pakai dia. Lagi. Oh. Maaf dulu. Sarung mengulio mah ya. Senyum ko yan, Nas. Senyum. Apa na? Ako ah. Ako ni Didi. Ale ako na nan. Bempi ako. Ano eh, dito ka na guys. Iyo, nagutiro, Nasa iko ni Didi Ako ah. matira yan, delidor ito ka po ka nagke. Tenala po yung mera. Isola din din yung No, wala dito, lole. Oo, ito ang pepatumatsin ko na yun. Ito, maganda yung. Maganda yung.
Ya, pemimpin na pasaran hindi. Di sini eh. Ma, hindi yung ma eh. Hindi ma, yung pusing ma. Pusing ma yung. Ote. Pusing ma. Malilinis. Martin na ba? Martin be. Ini apa ini aku nak kadang-kadang. Martin na ba? Martin be. Iyo. Sama solari tu. O na Martin be, kan kita kada Martin. Bakande, kumanda kung kita na. Kumanda mo kung pasan mo. Kita pa kanya ano. Kumanda, hindi pisangan lang. Kita pa kanya pisangan lang. Iyo. Maka mo Kumanda, kung Megi. kumanda kung tuloy. Oke. Kaya ba kasi? Iya, iya, iya. Iyo, kamu ano, kami pa kanya. Pisangan lang ikan di sini. Pwede ba kami? Dapat kau sulit damai. Ala bergabung sini. Ya, dapat aku sulit damai. Ya. Dua mama dua. Yo, pandai tu. Dapat aku sulit damai. Langsung makan. Dari mana sana ni? Apa? Dalam ni. Mana lolo? Ya. Dari mana lolo? Buat ni buat sampai sabar. Ya. Oke, guys. Hari makan lunak. Lunak raka tu. Lunak pakai. Mantap. Oke guys, ya kita akhiri dulu ya. Kita istirahat dulu makan siang. Nanti kita lanjut lagi selesai makan siang. Oke. Terima kasih yang sudah menonton, sudah like, follow, and share. Terima kasih semua. Oke, sampai jumpa. Oke.